da kwaku bronsam o mame ka asam nche osere udin na ayela eti na me osofukum chacha apesa wo de me ye popra so na wanimu ahyehye hwe be ma pa nim da bia me ka se kwaku bronsam minim oba ko awoda no so na oba awoda no so nso di wo ye jimifo pa eti wo hu ba ne hu ba na wo hye nanim a enyi hu ma hwe be ma we wonu amu ejekum kurate ase ene atesen na wadan samai yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wi asafa na ina me recommend emamo too much GH Ewrade nshiraw na ewrade enkoso enye okese media de major prophet kum chacha menim se ewrade adom enti oho ye pa nyame enkoso enye okese na afie ebre kakraka ene bosome kakraka nyame mfa untwa enkodu December wona wo ma ene wabusue nyina wo gidi a na waka amen enye ho enfema uni bibitie meno bekasa just only 10 minutes per person no kasa ye nyina ye hu trending issues bia enenam social media efa ye nua ba when the say eni ye nua be ma Remio a waye adwuma e wo Accra FM ho na tie ade asofukum chacha me pesa me chele on say ye nyina no Ghana hade menim sofo a okọ social media so cheme a menim sofo a okọ radio so dodo cheme ana menim sofo a okọ TV so dodo cheme say ye po bia esese social media ya kan sen ahinche esena me sofukum charge and esese ye eseme because those days here mini Kofi Adoma wonwani edi social media started ye ani yes koso ni akokasa mini Kofi Adoma na social media ade achibia ni koso ni akoye adwuma ni akoye adwuma na abetimi nkan wo radio we na abetimi nkan wo TV we asofuo bebre atu mi din say me ye social media pastor ene mu de mu ye kubem eni nuya mu pastor listen to me starting social media eni ade na even kwa kubronsam kwara tie kwa kubronsam na tie kwa kubronsam o hwe Ghana for me pomacho anse kwa kubronsam enani 3 days waso ase abaye audio foforo ena me sofukum chacha metimi baabi ena kwa kubronsam san didi batam okokan obi se sofo na ekontokwa okokan pe no obi se so metimi baabi o obi amenye hwe ametimi baabi da kwa kubronsam na wabe enani 3 days da kwa kubronsam o mame ka asam nche osere udin na ayela eti na me osofukum chacha apesa wo de me ye popra so na wanimu ahyehye hwe be ma pa nim da bia me ka se kwa kubronsam minim oba ko awoda no so na oba awoda no so nso di wo ye jimifo pa eti wo hu ba ne hu ba na wo hye nanim a enyi hu ma hwe be ma we wonu amu ejekum kurate ase ene atesen na wadan samai wonu amu gina okura hwe nanim na wada wo so ane hu ba nanim be yesen oba kwa kubronsam da wo so de
we a useless woman. Me na me catch now. We a useless woman. Na Kwaku Bronsam me catch us away. Wafufra. Me, who started taking me more than 8 years. As one who says, so fukum chacha, and yadia will be to me. And I may not by your adjo. So they say, me yes so fua, me mucho. It won't to me da. It's Kwaku Bronsam. Why any of us last? What the also will be do lem. I don't know your video will be an episode of the million. Ah, sa preku etiase no ede kum chacha emwabe no de boa no apreku me catch na wonne ene ne saman po ebebo mabaso ne saman ebebo mabaso tama na apreku ti ase no wanu akura ba social media bebre aba kanfo me be yi maye na wan kasa so ti ase na de na wo yaman what do you mean the way you turn chain? Me the tour na Kwaku Bronsam end the video bia wo be say about out a wo be ba ye a wo be kasa fa me so fukum chacha no na say ba na ma ba be ma reply why wanu bagaya sa koso mo dam so ade say wanu bagaya sa koso mo dam ah hwebamba ti hwebamba nim so ade say me my cat was a wuni yaduro me dia me say wuni yaduro double waduro kura wuni bi na dia masa fo asem to nchen we dia your first aid me de chemo me de be famo yanko be topic ne so awrade nshiraw na awrade enkoso enyo kase me dia de the major prophet kum chacha menim say awrade adom enti oho ye pa nyame enkoso enyo kase na afie ebre kakraka ene bosome kakraka nyame fa untwa enkodu December wona wo ma ene wabusue nyina wo gidi a na waka amen enyo ho enfema uni bibitie meno be kasa just only 10 minutes per person no kasa ye nyina ye hu trending issues bia enenam social media efa yenua ba when the say any yenua be ma Remio a waye adwuma e wo Accra FM ho na tie ade asofukum chacha me pesa me chelo ne say yenyina no Ghana ha de menim sofo a okọ social media so cheme a menim sofo a okọ radio so dodo cheme ana minim sofo a okọ TV so dodo cheme say ye po bia esese social media ya de ye kan sen ahinche eshana me sofukum chacha na esese ye de esheme because those days here mini Kofi Adoma wonwani edi social media started ye a ne yes koso ne akokasa mini Kofi Adoma na social media ade achibia ne yakoso ne yakoye adwuma ne yakoye adwuma na betimi nka wo radio we na betimi nka wo TV we asofo bebre atu mi din say me ye social media pastor ene mu de mu ye kubem ani nuya mu pastor listen to me starting social media any idea na even Kwaku Bronsam kwa tie Kwaku Bronsam na tie Kwaku Bronsam hwe Ghana for me pomacho anse Kwaku Bronsam enani 3 days waso ase abaye audio foforo ena me sofukum chacha metimi baabi ena Kwaku Bronsam san didi batam okokan obi se sofo na ekontokwa okokan pe no obi se so memetimi baabi o obi amenye hwe ametimi baabi na Kwaku Bronsam na wabe enani 3 days na Kwaku Bronsam o mame ka asem ncho sewe
udin na ayela eti na me osofu kum chacha apesa wo de me ye popra so na wanimu ahyehye hwe be manim be ma pa nim da da bia me kase kwaku bronsan menim oba ko a woda no so na oba woda no so nso ni wo